Саламатсызбы балалар, бүгүнкү сабактын такырыбы сандарды үйрөнүү. 1ден 10га дейин санап үйрөнөбүз. Алгачкы әріп, алгачкы сан 1 1 1 1 Екінші сан 2 2 2 Üçüncü сан 3 3 3 Dördüncü сан 4 4 4 Beşinci сан 5 5 5 Менен кайталап жазсаңыз болады. Алтынчы сан 6 6 6 Жетинчи сан 7 7 7 Сегизинчи сан 8 8 8 Тогузунчу сан 9 6-га карама каршы 9 Эң соңғы сан 10 1 мен 0 10 саналат 1 мен 0 10 саналат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Basından başlap sanayımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Түсінікті ма балалар? Енді мысалы 1 деген ол 1 алма. 2 деген ол 2 алма. 1 2 3 деген ол 3 алма. 1 2 3 4 degenimiz 4 alma. 1 2 3 4 Осы 4 alma oldu. Beşincisi 5 Yani 5 штук 5 çarpı 1 2 3 4 5 Kelesi 6 sanı 6 sanı 6 döngülük 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3
4, 5, 6. So'sin 7. 7 sani. Мысалы 7 sani 7.1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ол мынандай болады 8. Мысалы bir tayaq, ikkinchi tayaq, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tayaq bunda. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en sonu 9 var dostlar. 10 sani ol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tushunibdi mi? Osылай 10 sani belgilanadi. Qaytalab berik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Osылay balaqaylar жазып үйренеміз. Арасын sarмен bölüp koyayım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біздер 10 санды білетін боламыз. Осымен біздің сабағымыз бітті.